Akaenda nitia niko na sida vitu gani kuma Facebook wapi. Sai muzongeye kitu cha mbele mutie nani niwaambie kweli yote. Mutapote please, mutapote mbio mutapote. Dajo anamjua depuis Afrika. Balikuwa naye Uganda. Na siseme kitu. Uganda mukambi hii moya. Bwana yangu alikuwa mubakubwa ba mukambi. Ya Bukere bitu. Gaston banamjua pasi yote. Bwana yangu anatembeza kama trake hapa. Hapana trake ya mtu zaye mwenyewe. Niko na Epeka alishabambia hapa boko damati. Alishabambia. Epeka alisemaka. Tuende nalo. Baba Jonathan aliita Canada. Bakatuambia hakuna gisi mfanye nani kleme juu anagonjwa kichwa damati anayua nilimwambiaka. Sasa alikuwa natusi watoto yangu. Ye peke alikuyaka hapa. Damati iko pale. Juu ya dada yangu. Akaanza sema obia nilisema kwa Joy ni vya bongo, aliolewaka na bwana moya na kwa wanaolewaka ni ba vierge. Bongo kweli Damati ani mute yourself. Juko tuko na watu wa Kweli. Tulikuwa bashe wote hapa kutoka. Tukanaka watoto yangu. Akarudilia. Sali rudilia nikasema no. Nikamuitaka ndena batilia audio nilimutumiaka sikumuitaka nimutumiaka njoo audio. Mina kwa kana wifu unapendaka Mati kunishinda mina kujua Aminata alikuwa na ndio vile alisemaka. Dajo Ingoya huyu ndio mama mwenye alikuja jana usiku kwa kutuambia mwenye alikuwa anaishi naye pale kwabo. Okay. Ule wa jana. Ndio mwana ikala kwa kimya bebe. Muko munanifata. Mama Aminata ananijua niko mtoto before 18 years old. Matia na vijua. Hata leo nakuyaka linitusi alikuyaka kabine mantira kamaliza vyake vyote. Muko munanifata. Amina bile benye iko napana ma historia mu ma audio ya Mati walikuwa wanatola kama ma sacrifice no. Uyo baba mwenye alisaidiaka mtoto wake kona lia. Mama yangu bibi ya Nyelele na musema eba mama wa Sara ni mama yangu. Balikuwa bana ye iko manyumba za mbele na za nyuma hivi. Sie tulikuwa site. Ule nani wa Bukere B, bosi wa Bukere B njo babake na watoto wangu walikuwa bwana yangu alepoke. Ule mama Kalamuki kone unane mabusubuhi tunendaka tunatupa mapo hivi mwenyali koyola busiku. Sasa watoto bako nenda kuwese ule baba iko nakuya hivi. Aminata alikuwa anaenda kuwese, alikuwa na miaka 5 au 6 hivi. Mimi nilikuwa na mimba ya miezi 5 ya huyo Jonathan wangu wa miaka 19. Mimi nafika nani ule mama nafika pale mtoto iko nalalamika yeye iko natoka mwese mtoto analalamika ni probleme gani na ule baba Rachel na natoka kutoka nini unaona ile maburefishe mu mapori batoto banaekala lenda koyola nje sasa likuta watu kwa mawese kukoyola nje. Mimi sitaki vya kusema ngo balingiza tulienda vile vinamwangalia. Mtoto akekalia muti. Kuikalia muti baka anekalia kamba bakamutola mtoto mamake akakuya directement hakupenda asikie. Akatola mtoto akambeba mule mwake. Juma mama Aminata walikuwa wanamuitaka ni malaya. Kumbe kuko rafiki yake moya mama wa Monga na sabu jina yake. Alimwambia watu uko nafanya burefugee tulienda tukarudia. Ukilala mwanaume kamata ile spermatozoide uiweke munani mukondome. Ule mama kumbe alikuwa alilala na mwanaume usiku akasema ngoa kwanza na mimi nifunge hii kondome. Hii masperme. Mko mnanifata. Sali fanyaka vile saba naita mtoto anekalia kitu kia mbaya kosa kinamuingia na ni mtoto anaumia wende kwanza muangalie. Ule mama
alienda kakamata lilalaka na bwana umoya hivi wa Mutoro. Ule bwana anasema aliachaka kondomi para kasema ipeke ataitupa. Njoo akaenda kamata sperma akaingiza mtoto. Na njoo wenyewe waliambiaka babake na watoto yangu mie huyu. Rachel. Very low. Mwena hapo mnatuuzi. Ngoja kwanza damati. Ile nani naye kwa wapi? Motorola nayo kazi inaenda wapi? Sione hata. Kushe sita sema njoo ndanani. Muko munanifuata. Mutato. Mia sitakuya kusema bongo ngo alimuingizaka mandizi tulenda rudia. Mimi nilikuwa kabujibuli kwa hospitali niko na mimba. Juu mimi nifoni wapatie nani testimony ya mtoto wangu wa kwanza. Nilikuwa kama mdogo na mtoto alikuwa anajidevelope sana bakayuaka kanda zala batoto wa mapasa nishaambia